Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahis syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Allahumma ikfinihim bima syi'ta, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, al-hadis au kama qala, amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, sateja alim ulama sekasohor andep asor alos tingkah kulina tanto patot kapiarsa dedebunna kong langkong ajunan salera epon simulje al-mukarram Kiai Haji Abdullah Khalil M. Hum minangka guru sasempeen beten kaula serabu epon dari Tarate Pandian Sungenep Madura. Tor sateja guru-guru agung selain sateja bengasepo agung selain setak kobesa beten kaula kang aku nyebut asma agung epon sesatejana beten kaula amul jeki kaator sebe sungkem pangabekte megudek sateja panunggul mager sareh sejumeneng mangkububuan mertera besan panapen poncul beringin utama epon salerepon simulja maslora kalebun saleh sarang sateja kornan bele karapa pemerintahan epon sekalonta beles bekte merte mager sare epon jukan kaator salam cuma berpangkelian mengudek salera epon simulja sahibul hajah minangka kornan bele karapa pisan bin Ika Dinto Bapak Mat Suhri sarang epu raeda sanak bereje jukan kaator mengkudak bedepon sapasang potra pangantan Eka Dinto Kacong Subaidi minangka aropa penutra rebaan dari Bapak Mas Hodi sarang epu maruyatun asareng pacangan epon Eka Dinto Siti Aisyah minangka penutre dari Bapak Mat Suhri sarang epu raeda setanto bunga are samangken jukan kaator mengkuda ajunan sateja rabu sepo tor anom kong langkong sateja guru-guru agung tor sateja bengasepo agung sesatejana beten kaula amul jeki songkem lomerama bersangsang malatepote malar muka cemper tor asre kaator mengkuda zat semaha soce ang lebeti papangkian mulje ebo jelaku sekaulaten padeng serdeng tor makintreng Kak Dinto rasa tak mangki okara sesaka langkong parjuga angin sapuntel ragilan okara pamuci ang lebeti sabaris kalimat alhamdulillahi rabbil alamin kaator mengkudek posera caca engki Kak Dinto Gusti Allah siamur peceget teramur bealam tanto namung asarang pinarang tomita karsa agung epon Gusti Allah semaha kobesa kantos satare samangken beten kaula sarang sateja ajunan bisa atatap salera ngestoa kirabu tor alongku nyampeteni tikanan mulja dari sahibul hajah Eki Kak Dinto Bapak Mat Suhri sarang epu raeda dalam setong lampa agung sekaracek nang setong taningan sarapa aki salameten dari lalampan atet kakabinan dari anak Kacong Subaidi minangka penutra dari Bapak Mas Hodi sarang epu maruyatun asareng kentongan ate epon Eki Kak Dinto ceping Siti Aisyah minangka penutre dari Bapak Mat Suhri kalaben epu raeda kalaben pangarep tor panyoon
malar muka badana papangkian are samangkin Kak Dinto itu tiaki setong papangkian mulja terbarokah sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saperis tempeng pamuji solawat muka tetap beka ator muka Gusti Nabi karamat iki Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun abektator arakok beten kaula sareng sateja ajunan dari curang asor setak kaukor dari sagara kainaan setak kasamaran kantos beten kaula sareng sateja ajunan sami kobesah aras saking ngalasra angin keimanan setak jogba nyerap sep dari bebe ka otek kantos karantep teti bebetek. Para rabu sepotor anom sesami mulja tersami sami parjuga lir kumilir ecelucur lacir komalancang torkalelan peder kaula nyabis mator cangkolang bitas maepon kornan bele karape pisan lake eki Kak Dinto Bapak Mas Hodi sareng Ebu Marwiyatun sesapesan keangkui ngaturaki mator saibu sakalangkong ngomong sateja ajunan kong langkong sateja kornan bele karape pisan bini Kak Dinto eki Kak Dinto Bapak Mat Suhri sareng Ebu Raede sanak bereja sekak dima ampon soti salerana ngormat tintek tantuk peten kaula sasarengan kalaben pangormaten sesakalangkong parjuga kaulaten peten kaula saberuntut tak keduan tor tak bisa nyonglir okara sengepas kaangkuy morak mombi esena dede kacuma kapekol katunung ontong setak kaitong rasa sakalangkong bunga epon dari Kak Dinto beten kaula saberuntut namung bisa nyoon mungkud ajunan epon Gusti Allah si Maha Kuasa malar muka sateja pangistoh sateja pangormatan dari sateja ajunan kapon di minangka amal becek torkeinga bebelis kenjeren selebih raja dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sepotor anum sisami mulja tersami-sami perjuga bedena papangkian are samangken Kak Dinto aropa aki rentengan epon dari katetian bekto tapongkor ain nalikana saponapan bekto setapongkor beten kaula saberuntut ampon kaeti kaangkui medek bedepon kempeng peteten eki Kak Dinto ceping Siti Aisyah kaangkui ebedi cecuduan otabepon raja epon Subaidi alhamdulillah esater samangken ampon teka hajat kemperen epon ampon eta tuga kida tempat Kak Dinto kaangkui ebedi sataor kempeng geding koning maladepote sero omma tanto majaltong esena ate dari Kak Dinto kalaben ngamre barokah jukan komantin agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beten kaula saberuntut bit asmaipon Bapak Mas Hodi sarang Ebu Marwiyatun Mas Raki kalaben pekir lodeng jukan sakalkong rena idalem pangkelian bedena anak kacong beten kaula Subaidi kangku ibadi bagian dari sanak bercepon Bapak Mat Suhri sarang Ebu Raede sanak bercei Kak Dinto nanging parlo eka keli bedana anak kacong peten kaula Subaidi Kak Dinto salaki kabilang nak kanak ngode selaki korang ngakeli dalam adat pola tengka tor tata krama dari Kak Dinto nyopria ajudan kong langkong sateja kornan bele karapepisan kangkui sami songosong lempung juken jung rojung ngacum kaembeen kangkui merte tor apareng saumpama bebulengan jangkep anak beten kaula Subaidi Kak Dinto anak manto tapi angkep bagi Subaidi Kak Dinto anak poto deboepon Bapak Mas Hodi sarang Ebu Marwiyatun sanajen samangkin ampon masuk musim beko tak langkong pisan Subaidi Kak Dinto cek panaman beko tapi panyiram bebeng tak langkong pisan bedena anak kacong beten kaula Subaidi Kak Dinto cek angkep anak manto tapi angkep beki anak rebeen karena tanto bisaos bedena pangangkep jukan bebulangan dari sateja ajunan Kak Dinto bekal teti cimat sebisa arenteng taresna tor arontong pangisto kong langkong pangistona Subaidi sarang ceping Siti Aisyah Kak Dinto satrosepon pamator tak kalep beten kula nyoon sapora saibu sempe anyoona sapora atas sateja kakorangan tor sateja kacangkolangan dalem panyabis beten kaula sasarengan are samangken bab anak kacong beten kaula Subaidi
pantuk dak tempat kak dinto tairarang keni kalaben arta tairarang keni kalaben emas juken berlian namung aben de pasra akulu bungkol kalaben panyabis tengal tortak kalaben panyabis sesampurna tanto panponapan setan tuga kidik tempat kak dinto are samangken searopa aki tongke saketok tambikar sakempel tormus-tomus searopa gede sakampe kak dinto namung sakater aropa tanda pangisto sejauh dari sampurna nanging kalaben pangarep tor panyoon malar muka katarema kalaben cumam berpangkelian. Para Rabu sepotor anom si sami mulja tor sami para juga tika dia si ampun rapak muda kaulaten are samangkin dalam panyabis beten kaula sasarengan bitas maipon Bapak Mas Hodi sareng Ibu Marwiyatun Kak Dinto namung akan ta kararowe ranying dalam munyina tape sobung napa-napana persasat asampir pencung sadeng mendenga nyik konyik gunung sama temuna sakak Dinto namung kabadeen nah manabi esapit sobung munyina yoper sobung bauna ampon tak kasamaran sakatika Dinto kamampuan dari Pak Mas Hodi sarang Ibu Marwiyatun sanak bereja malar muka sateja kakorangan tor sateja kacang kolangan dalam panjambis beten kaula sasarengan are samangkin kenginga pangapora dari kornan bele kara bepisan pitas mepon Bapak Mat Suhri sarang Ibu Raede sanak bereja Kak Dinto. Para Rabu sepotor anom si sami mulja saking bingking kalaben badan apa pangkian are samangkin gareng beten kaula sareng sateja ajunan sami-sami atikong ngamrekarsa dari ajunan epon Gusti Allah si Maha Kuasa malar muka bedepon kacong Subaidi sarang Siti Aisyah kenginga petongkas mujarab jukan pandu amustajab dari sateja guru sateja masyayikh tor sateja bangsa poepon kantos bedepon sapasang putra pangantan itu tiaki cudu beristor paste dari tunya kantos akhirat budiare orepo atong jem tarentem martabete atak teng atak tong kasetong patang tolong patang rojung ujung poncung rampak naung beringin korong selres-les keng rida dari Allah Subhanahu wa taala torsalanceng orepepon malar moga tetap abental sahadat asapo iman terapajung cah cepon dedebun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saengkeuna bedepon sapasang putra putri Kak Dinto tak sesep tika dia debu epon orang sepo ceman kona malar moga kacong Subaidi sareng Siti Aisyah bisa natak daun serekaje tor acengkep daun nanangka malar moga kacong Subaidi sareng Siti Aisyah bisa muka labeng swarga terngintep labeng neraka amin ya rabbal alamin. Sebelum epong kasih kalaben salam langkong dimin beten kula mesen menggudek kacong Subaidi sareng jeping Siti Aisyah mun kataratina pajikaran manuk ngortok dek temurra orang ala kebiniriana sing beunah atokaran ma oleh totok saumurra meleka lembina kanam pekor mun kasumenep melia cuko soro bitong pas bedei orang akabin riana sehingga beuna kotu pa akor lamun beuna celep mayu beuna asapo sarong setong pas kaduai saka Dinto para Rabu panponapan si bisa peter kula aturaki are samangken korang langkung epon nyoon maaf nyoon sapura atas sateje kakurangan tor sateje kacang kolangan epon sai dari pola tengka konkonan si jenggel kaulaten akit okara sekorang sorop menggude pangkelian anyoona sapora setak mangkiangken akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.